Kaya nagkami di napanami nga yung sarling na nagtarakin yun niya kada di tarakin na ma'am. Hindi nga min report nga magbayo ma'am, sinang imbalan yung nga sityo dito. So diya ka mo no, yung nga lugar di parte si barangay niya ako. Ngam ada ka nagdigiti ka mga nagreklamo may panggapailaang karetoy ako kagawad saan na iti naibagat ko nga saan tayo kanumat nga aksyonan nga nga awan dagiti witness ako na ako kagawad. Ang mamit ma'am no, digiti dumandaan yung opisina ni mga konseho kanya po kapitan, bawin na gamit na ko na po kapitan amapan kasama din ako diti sityo sa Solongin, napangkam man kanya po kagawa din, di sektor kagawa niya, isang bit sa bulot, kagawa niya po. Iting kari namit nga, inutak natin, inutak namit ako. Yung reklamo, di ngayon man airportin ang mo, no, hindi asityo, di ay. Api, kagawad, iti tartarasan, iti baboy, iti barangay tayo, kan api nga nga awan dagiti deposito dagiti nga tartarasan. Basit medyo di kaya perdahin ma'am, hindi backride pricing na mga duwata lokal lang. Jakla mo di kaya gumaman ka, limit mo sususur na ida ma'am. No, ti tarif nung iti mismo barangay Hulyo kagawad. Kasi nung kami hindi pa nag-report dagiti padam na kagawad iti dagiti assignment lang na sitio no dagiti may padpadaan na parikot nga kakaskol. Session may ma'am. Bagamit ng wala po kapitan ni ag-report time ti committee may kenji purok ni ma'am nako. Kaya gimit pa dami nga kagawad na umit sumang kadawad ang problema. Akit di damit umit ti report da. Kin may isa ma'am di dadungain din ngayon na reklamo di dami nagpereso kada mga barangay official ma'am magtausaw da lang. Kit no madamag mi ma'am kami siyempre di kami mapantiradi aldaw ata isip pinakasango mi no itna awit mawat mi nga nabangsit. Kasi yung may yung amin di damit ko naman kami makapangkang naman di oras si kabangsit yung ubong kababoyan. Dati nagturungan nyo idi nga naireklamo ako kagawad dati pagpagada nga napangsit iti dati pagkaraktanan na iti baboy. So anat palawag na kinyayo ako kagawad. Kasi di ko na kanya kini ma'am. Awan siya na temada na tatay din na bang kami kagawad. Pag dito. Kaya, DJ dua lang, parchin nantun, pagpaalan nantun, nagparaduar, kung na, sa J patining na, i-transfer nantun, J palyasin, kung na, ma'am. So, kajay. Bigwan, J mismo pa nagreklamo, ma'am, pinasarita pa, awan, bayam, DJ nga ako gagawad, kung na, ma'am. Sige ko, ha? So, kajay, ma'am, basta na Adaman ni si Chulubong di ko man madaman reklamo kan jayen. Napa man naktuara na na ismet man ma'am. So may daw mati konseho hindi kita mo barangay official ibagada kami mga kami ma'am. Tari kami nga dai damag nila ko ma'am. Ewan gusto nga reklamo. Mawanti gusto nga proseso nga pa nagreklamo. Okay ma'am. Oray no amo dami session ni ma'am. Pero ti barangay assembly mo ma'am, di so nga tinangi bagada di reklamo na. Kadamit kasi nga ano ko. So kaya't mo saon apo kagawad at kat saan daang nga naman minsan ang nagbalindet ko nga problema iti barangay no di ket namin adong darasen. Wen ma'am ure di anak ti kanu anak sa kagawad ma'am. Ada kasi nga problema daw. So, probably nga apo kagawad, manon iti tartarasan iti baboy dito ayan tayo ado. Jekla ma sigurado mo mano da ma'am. Anak ko namita nga, dyan tapoy dagiti nag-post, iti Facebook, ito iti may isa kadagiti nakabasaan tayo. Well ma'am, post na di group chat media. So, kabihan na inayabak ni ako konsel dito, napangkam sigo. So, nakasarita ni Jay nag-post, hindi mating baboy. Okay ko alam tin umit Saudi na susili ko no. So kabayatan idi pa nagturong yo kada may sa kadagiti reklamo. Saan kay nagsubling apo kagawad no kamusta itan baka ambit DJ nagreklamo idi ko ma'am di met met reklamo na kada amin di kamu ko na git ang komit city ya damit ma ang amit nagreklamo kada amin
tamo ko na ito, okay, ma'am. Mm-mm. Yun no, ko, ma'am, hanggang tuman pa siya rin si Kwenyo, yung tidi nga siya yung report mo. Okay. Kagawad karati nga gundawon makadkadwata pa ni Bombo J. Bombo J no dati sa lutsod mo kini Apo Kagawad Warden ako bang gawa. Maraming salamat, Bombo Cristel, na imbag nga bigat mo, Apo Kagawad. Ibang medpiyas yun, sir. Sir, tinakunam tatay, haan nga reto iti umuna nga gundaway nga adda iti reklamo nga maipadanon iti konseho ti barangay. Pakaseknan tinabangsit nga pagtaraknan iti baboy. Addan dagiti imun una kunam nga kaso nga uno reklamo pakaseknan ti reto nga nasulsolusyonan meten. So based karito nga impormasyon para kalagi dumdumngeg kaya nagbibuya kada tayo anang amin iti pagibasaran tapnon makuna tayo nga deta nga pagtaraknan iti baboy iti mesa nga kaparangayan tayo ket umno ken haan nga agsalungasing iti linteg Apo Kagawad. Wait a second. Di gamit, sir, na rin, at mit nga mapawilan kayo. Idano ko, sir, ta livelihood damit, sir. Ngem anat pagibasbasaran tayo Apo Kapitan kasano ti nga maibaga nga ti pagtaraknan ti kabarangayan tayo ket saan nga umno adda kaditi mayan natop nga kinaadayo mano nga metro iti kaadayuna iti balbalay wenno mabalin kadi nga iprestuda iti tenga ti balbalay basta laket di adda ti deposito na iti rugitda Apo Kagawad. Tatan, sir, parit ti agtarakin ti balbalayin, sir. Ken tirasun da ngay min no amit, sir. Di adamit dati tarakin min dila kadla mabalin ngay lako min tadi kam tok tarakinen ko damit no ko, sir, ngay. Okay, so naku naman Apo Kagawad, gahaan nga mabalinen, nga agtaraken kaday iti asdeg ti balbalay. So, nung maiya tayo dato nga pagtaraknan iti baboy, uray awan ti pagdeposituan ti rugitda, Apo Kagawad, okay lang kadi, basta laki di maiya dayo kaday iti kabalbalayan, when no kasapulan latta nga ada iti napintas nga pagdeposituan iti rugitda dagito, ingat dingwen, Apo Kagawad. Masabulat da deposito na no ko, sir. May parit lata dito open nga pagtarayin ti waste da nasabol nga da na deposito yun akin masabol petat nga sagbay nga pagtarakin da mapantiyan ti barangay official no gusto nila jay kwada, sir, di pinatagdir da Okay. at ay parit mi peti kwada kan, sir, di si pagtarakin ti baboy ti balbalayan ben inod damit nga buwas basitin, sir, di sila dati nga datarakin na nga hanapin nila ako, sir, at nubabasit pa jay buriyas da, sir, dari at mit nga i-dispose da sigot kata, sir. Apo Kagawad, hanta nga mailinged nga adda dagiti bengeg, tuleng nga kabarangayan, aya nga oray mamin nga bagbagaan handa nga dumngeg. Aya ket no kastoy man ti mapasamak anat sumarunong nga addang iti barangay tayo Apo Kapitan adda kaditi multa wenno panangkumpiskaren kadagiti mismo nga dingwenda no handa pay nga dumdumngeg Apo Kagawad. Adan ton, sir, multa daw kay, sir, maalapay gitarakin danton, sir. Automatic no ko diyan ton, sir. Adamit ti kastuyan nga nasampulanen nga namulta ken naala dagiti dingwenda iti barangay tayo na Apo Kagawad. Ako ba, sir, i-implementar mi talaga dito, sir. Kagawad, umapanta kada ito yung reklamo nga naipadanon ti Bombo Radyo Lawag. Basar kada ito nga reklamo, adda ka no iti pagtaraknan, iti baboy, iti barangay. Yung umnote ko na, hanamet nga nailanad, iti sityo ngamin. Nga ayan na dato, ngem ti panang iladawan na, adda iti tenga iti kabalbalayan, ken awan iti pagdesip mo na pagdeposituan. Iti rugit, dayato nga nasa o nga pagtaraknan iti baboy. Ken ti inbaga na, ket naidano nen iti barangay officials nga maipagarop nga awan iti aksyon. Apo Kagawad, adda kadi iti kaudyan nga naidanon kada kayo nga agpapantata ket saan pay nga nasolusyonan Apo Kagawad? Awit di manong ganyan, sir, siya pa nga hindi committee on health. No kasi nga the report isapti mo na no ko mabanin, sir, mga lakti BSW ken di sektor nga tagawan no kan, sir, sak mapan sak no kan
mismo man magsarita. Ngem di So, kaudyan nga naidanon kada kayo, apo kagawad nga reklamo pakasiknan iti ubong ti baboy na solusyonanen uno saan pa? Aman, sir. Okay, so okay aminen, apo kagawad. Well, sir. Addam inarami dati na uding isyu nga naipadanon kada kayo, apo kagawad, na iyakar kadi wenno inlako da dati tarakenda. Nainyakar David, sir. Okay. Okay, apo kagawad, Ay, naku, gapoy tiratoy nga reklamo nga naipadanon ti Bombo Radyo Lawag, ket ana iti plano tayo, tapnon di kasta ket makita, ken mamonitor nga nasayaat, ken na maperbentaran na, dagitoy nga issue, gaputa haan lang nga iti baranggayo. Adon dagitoy reklamo iti sabali pay nga barangay ditoy probinsya ng Ilocos Norte nga kastoy met lang nabangsit nga angot tapo kagawad tapnon ni kasakit maliklikanen dagitoy nga tumaod nga problema ken reklamo. Hindi nga, sir. Iparit mi ti, igitan mi ti, karagin ti asikual balayin, sir. Masakol may adayo kaya nagasirtikang takin. Iti report, sir. No mawaminto no, hindi di nga sityo, sir. Siya po mismo ti maban mangkita ken magisarita kadakwada. Kanun maaksyonan ken sa Saudi di karoba yan ako, sir. Alan, anusan nyo, apo kagawad. By the way, dati gaya ang panang, no inkasuman, nga nabungaglat na dagitoy, dati panang kumpiskar ken panang multa, sa sinot katinulungan tayo ng kwan, apo kagawad. Iti, ano kan, sir? Di munisipyo no kan, sir. Sa damit ko nga talaga di siya. Ken, dam nga barangay official. Damit may munti, pagkabuti munisipyo na po nga may parity agtargen ti asikibal balayan na. So kaya ilawlawag na lang apo kagawad. So kaya nasa when agreklamo ti mesa nga residente, idanon na nga umuna iti barangay officials and then no maipadanon ti barangay officials aksyonan iti opisyal ti barangay ket no haan nga dumdumngeg iti opisyal dagitoy nga maireklamo agkidaw kayon ti tulong iti munisipyo tani munisipyon iti mangmulta ken mangkumpiskar kadagitoy nga dingwen apo kagawad. Wen, sir. Okay, lastly, apo kagawad, mensahe tayo, kadagiti kabarangayan tayo dita barangay Parot, pakaseknan pa ilaeng, iti panagtarakan ti baboy, go ahead. Di ngayon pa, damit nga kabarangayan, apo, idiretso yung kada kami, no siya amuyo mit nga, sigod ko na kung aksyon, hindi kasi nga da, problema apo, hindi may nagtarkargayin namin, apo, dalusan na digiti, karakin tayo, kinantay ko na ikaagwin, kami nga nunay bang sheets, tapo, hindi lang ako.